mbona numva kugizwe n'amagufwa wenda nka asa n'atanu se bazi simbizi wenda nk'icumi pe 10 umusozi muremure ku isi usumba indi ku isi witwa gute? witwa Kilimanjaro. Yes, ndagusuhuje cyane wo kurikiye Prime TV nanaguha ikaze mu kiganiro Tubwire show. Ni umusore wanyu mbonye umugenzi Evariste cyangwa se unyite Junior uko ubishaka. Reka rero uyu munsi nabwo nguhe ikaze mu kiganiro, murabizi na ya masaha ndetse umunsi nk'uyu bari kuwa gatatu saa 1:30. Sinjya mbatengwa, sinjya ngira honjya, mba mpari ku bwanyu. Reka namwe mbashimire kuko tubana buri gihe mu kiganiro kandi mwamaze kuba inshuti zanjye kandi ziri special. Reka rero nguhe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kandi nkubwira ngo uraza kuryoherwa. Tugiye gutangira gutembera n'ubundi bifashijwemo na Patrick Mugisha kuri kamera, araza kudufasha tubashe gutembera tugenda tuganira n'abantu tubabazana bya bibazo ngenda mbyitwaje, murabizi sinjya ngenda mbisize. Uyu munsi biraza kuba uburyohe, ndakubwiye ngo ntugira hujya, tubane gatanu ku kandi. Nitwa Nshimiyimana Vedaste. Witwa? Nshimiyimana Vedaste. Nitwa Mbazumutima Elise. Elise. Nitwa Siriro. Inde? Siriro. Siriro. Banyita Izabayo Ernest. Andateka Rwanda ni rapa. Hakorimana Jean Dodi. Bizeremye Innocent. Mazina yanjye ni Sabimana Jean aka Zambia. Sabimana? Jean. Umusozi muremure ku isi usumba indi ku isi witwa gute? witwa Kilimanjaro. Wait, what? Kilimanjaro. Kilimanjaro niwo muremure ku isi? Yego. Nuwo nguwo? Yego. None twagira ngo utubwire umusozi muremure ku isi usumba iyindi witwa gute? Shut up everybody, listen. Ntago nkuzi. Ntabwo uzi. Hey! Haye mite bami. Nta n'ukuntu ukekamo ukuntu gahoro. Oya, ntago nkuzi uwo musozi kabisa. Umusozi ntabwo uzi. Wapi? Habe na gato. Habe na gato. Muvandimwe hirya ntawe uvuze ukabyumva. Oya, Kilimanjaro iri muri Tanzania kandi ntago ari uwo musozi wa mbere muremure mu gihugu ku isi. Yes! That's my boy. Siriro, twagira ngo tubwire umusozi muremure ku isi witwa gute? Byaranyihisha wanjye. What? Byaranyihisha wanjye. Ibyo byarakwitsinze? Ntabwo uzi aho biherereye? Ateka uzese Kilimanjaro ra? Ni Kilimanjaro. Nibyo? Ndawuzi ko ari Kilimanjaro. Please take this your mouth and sit on it. Umusozi muremure wa mbere ku isi uherereye mu kihe gihugu witwa gute? What did you say? Musaza buze. Hey Chineke, what type of nonsense is this? Numva gose numva mu majyaruguru. Mu majyaruguru y'iki? Y'iki? Y'u Rwanda? Ni mu Rwanda nyine. Okay, kumbwira umusozi muremure wa mbere ku isi witwa gute? Umusozi wa mbere ku isi Muremure witwa gute? Icyo kibazo cy'umusozi wa mbere ku isi ntago ndakimenya. Icyo kibazo cy'umusozi wa mbere ku isi ntago ndakimenya. Yesu! Twakomeza ubwo wabimbwiye. Icyo kibazo ubwo tugitaruke. Tugisimbuke rwose. Ntago umusozi wa mbere ku isi ndawumenya pe. Ntago urawumenya.
Okay, none twagira ngo tubwire umusozi muremure ku isi witwa gute? Cyana kubeshya njyewe nzi ni Kilimanjaro. Oh shit. Uherereye he? Herereye Tanzania. Umusozi muremure ku isi witwa gute? Habe. 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 Habe namba? Yesu we. Ntago wabinkora. Nta unzi. Oh, Elisha we like. Icyo ngicyo niko bimeze. Cyane. Leave my class. Leave my class. Umusozi wa mbere ku isi muremure witwa gute? umusozi wa mbere ku isi aho nzi ni mu Rwanda. Naho ku isi hose sindahagera. Ntago urahagera. Aho uzi ni mu Rwanda. Honyine urahazi ku buryo uzi nko mu majyaruguru, mu majyepfo na hehe ku buryo umuntu akora ari henshi cyane. Uzahagana hehe? Mahane se ni nk'uturere dutatu. Tuherera Rwamagana, ariko Rwamagana ubwo ni akarere. Ngoma uri kumva na Rusizi na Bugesera. Stop it. za Kigali wapi ntago bizi? Kigali naho ndahazi. Yego. Kigali, umujyi wa Kigali buriya ugizwe n'uturere nka tungahe buri? Ntabwo nusobanukiwe neza. Tubwire umusozi muremure ku isi witwa gute? 1 hour later. Biragoye. Jesus is Lord. So nababwirwa n'iki koko? Ntabwo uzi ukuntu witwa? Wapi? Ngaho basi tubwira ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Boss. Kabisa rwose biragoye. Agira umuntu uza rwose ansimbure pe. Uza gusimbure? Ugiye kutubwira ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Twitter wabyandika gute? Ta. Nagutangiriza. Ta na wa. Na e. Na te. Haye mite ba mi. Nuko wandika Twitter. Yego. Tubwira ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Urabona urayizi Twitter cyangwa se urayumva? Wabyandika gute ugiye kwandika iryo jambo? Twitter. Go and ask your grandfather. Ubwo ni ta na wa na i na ta na a. Wanditse Twitter. It's okay. Twitter ubundi ni iki? Twitter nyanomba ari urubuga ariko ntago ndasobanukiwe neza icyo rukora. Okay, tubwira ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Tu. Hey Chineke, what type of nonsense is this? Naya. Ubundi se Twitter uzi icyo ari cyo? Twitter. Usasega ibintu byose ko tuba twumva ngo ni Twitter, hari ibyo ubona habanditse ngo ni Twitter. Ukaje ukara nko ku cyapa ati Twitter, ariko kandi utamenya twenda bisobanuye iki. You will move out of this house. Ibintu byose mumva ari Twitter. Oh shit. Ko hari igihe usoma ku cyapa ukabona handitseho Twitter, sibyo? Ariko kandi utamenya icyo bisobanuye, ahubwo nkawe ugomba kudusobanura ariko tukabimenya. Okay, ndagusobanurira. Twitter. Yes. Wakwandika ta na wa na i. Very good. Na ta ebyiri na e na ra itagira inyajwi. Aho ngaho ukabura birangiye. Bitugonga. Tubwira ukuntu wakandika ijambo Twitter.
Twitter ni ta na e na wa na ra. Ko wanditse Twitter. Twitter ubundi ni iki? Ijambo Twitter mba numva ari nk'urubuga abantu bahuriraho yenda nuko mbyumva. Thank you very much. Ogatelam. Tubwire ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Look at it. Twitter. Yes. Ubwo kereka mbitekerejeho. Bitekereza. Mu kanya gatoya. Yesu. Twitter ubundi ni iki? Twitter ni urubuga duhuriraho twese. Ujya urujyaho? Twitter nkunda kuyikoresha. Iyo twahuriye tuba turi mu biki sasa? No kuganira n'inshuti nk'uko nguko. Yeah. Tubwire ukuntu wakwandika ijambo Twitter. Twitter nuko nyine nuko wabyandika. Ko mbivuze cyane. Ko mbivuze cyane. Ubundi Twitter ni Twitter ni urubuga nk'uko wumva ngo WhatsApp, YouTube, nani Facebook nuko. Okay, twandikira ijambo Twitter. Twitter. Come on now, dog. Ni ta na o na ta. Jesus Christ. Na wa na e. Hey! I'm going to beat out the demon inside him. Na ta ebire. Youth of today. Na e. Na e. Oh my God. Ko wanditse Twitter. I'm so sorry. uramutse ufite amafaranga 1400 urumva ariko ari ibiceri kandi bya senkani byaba ari ibiceri bingahe? Ndumva ari ibiceri 25. Noneho tugiye mu mafaranga uramutse ufite 1400 y'amanyarwanda ariko akaba ari mu biceri kandi ari ibya senkani ibyo biceri byaba ari bingahe? Look at it. 1400. Ibyo biceri byaba ari ibiceri 28. Ntabwo tubeshye. Ntabwo mbabeshye. Ntabwo tubeshye. Yego. Cheers, mate. Uramutse ufite 1400 y'ibiceri ariko ibiceri ari ibya 50 gusa. Ibyo biceri byaba ari bingahe? 28. Ntabwo tubeshye. Oya. Urabizi neza. Biramutse sari ibyijana. Biramutse ari ibyijana byaba ari barumbaje nk'igihumbi na makana. Cyane byaba ari ibiceri 14. Aho ni igihe ari ibyijarijana. None igihe byabaye bya senkani 28. Oh my God! Wow! Noneho tubwire uramutse ufite 1400 ari amafaranga y'ibiceri urumva ariko ari ibya senkani byaba ari bingahe? Byaba ari bingahe? Go and ask your grandfather. 1400. Musaza mfata amafaranga menshi ariko biragoye kabisa. Yesu. Biragoye. Ibyo biceri ntago uzari bingahe? Nokuri ko Imana pe biragoye. Ariko nyine ndayaza ariko nyine ubimbwiye gutya nyine dutungwanye biragoye. Ubibare rwose umwanya urufite. What? Wait. What? Ndikumva bigoye pe. Nyine bibare nta kibazo. Subu nabibara kuko byantwara iminota myinshi cyane. Okay. Noneho twagiye turajya ngo tubwire uramutse ufite 1400 amafaranga. Noneho yose akaba ari ibiceri bya senkani byaba ari ibiceri bingahe? Yose hamwe. Yabaranga. Sibiraga byose hamwe. Ni nka 3 wenda. Aragenda no hasi ngo mu mazi. Ni nk'ibiceri wenda nka 30. Yesu.
Jesus, you will move out of this house. ibiceri nka 30. No, God, please, no, no. 1,400 y'ibiceri ariko ari senkani ibiceri bya 50 gusa biba ari ibiceri bingahe? Shut up, everybody. Listen. gusa si bibiri ubwo se 28. Are you asking me? gusa 28 man 28. Okay. Kagira ngo tubwire uramutse ufite 1,400 amafaranga ariko ari ibiceri bya senkani yaba arangahe? 1,400 ibiceri senkani ni ibiceri bya 28. Thank you very much. Bikabi cyane. Biramutse ari iby'ijana. Biramutse ari iby'ijana byaba ibiceri 14. 12. Ibyo bikaba ni 1,400. None twagira ngo tubwire uramutse ufite amafaranga 1,400 ariko akaba ari ibiceri bya senkani byaba ari ibiceri bingahe? 1,400 se buriya 28. Nibyo ngibyo. Utibeshye. Ntago nibeshye. Tubwire uramutse ufashe ibiceri 1,400 ariko ari ibya senkani byaba ari bingahe? 2,000 years later. byagorana cyetse mbanje gukora imibare neza. Chloramphenicol liquorices. Gikore nta kibazo. Nta kibazo hindura ikiganiro. None ugiye kutubwira ukuboko kugizwe n'amagufa ngahe? Amagufwa ngahe? 2. 2. Twereke. Ayenga ingingo yaha ngaha ni ingiye. Kuba kurangiye. Nayo ngaya 2 yonyine. Ukuboko kuba kugizwe n'amagufa ngahe? Kuba kugizwe na amagufa 2. 2. Yego. Yatwereka. Ukuboko kwawe nyine. Ni rigufa akegerekaho rino. Hepfo na harimo. Izi ni ingingo. Ukuboko kugizwe n'amagufa ngahe? Umuntu. What? Sha. Ni menshi. Intoki zirimo? No! Intoki zitarimo kuko intoki ibura ni ikiganza ntawe gihuriye no nyumve neza man. Yabaye. Uku ni kumwe. So? Ariko n'imitsi ntago irimo. Neze imitsi nta magufa. Cyane ushaka nayo ishyiremo. Oya nabire wanje. Hey! Haye mite ni ba mi. Ndikumva arabire. Gusaza kurya se nuko na 4. Nabire. Okay. Nabire. Uko kiri hano hasi n'ibiganza. Yabazute ko yari gukoraho neza ku. Ndikumva ari imitsi imwe. Baravuze ngo ni kenze ari. Ni kenze? Jesu! I am finished. Aisha ubwo wabure gisimba. None se ntago tubwiye neza aranga. Ni made 2. Ukuboko kwawe, ukuboko k'umuntu kugizwe n'amagufa ngahe? Ikoreho ubanze uyumve neza umbwira amagufa agize ukuboko kwawe. Sasa ndumva ari nko. Hey, y'all come look at this. Ni uko ni igufwa rimwe. Igufwa rimwe? Byonyine. Ni igufwa rimwe. Rese ubu ko numva igufwa ndumva ari rimwe ngiye kuko ndumva nta ndirishamikiyeho. Rimwe ryonyine. Okay. Uku kuboko kwawe kunguko. Urumva kugizwe n'amagufa nkanga. Ngiye kintu mbashiye kumenya nzi umubiri w'umuntu ariko ukuboko sindakumenya. Gose wamenya umubiri w'umuntu gute ukuboko kaguca? Ukuboko ntago ndakumenya. Urumva ko kugizwe n'amagufa nkanga. Amagufwa? Baragurika koreho wumve ubara.
oya ni ibintu bitoroshye kuba wabara amagufwa ari mu mubiri utarakoreshwe n'abashakashatsi. Abantu nahoze mbona bayabara hano. Oya ntago wayabara kubera ko abashakashatsi nibo babikoze. Ezoge. Kuko ngiye kubara nabariri nkabara niri ntago nabishobora. Ku izina rya Yesu. Ugasanga harimo nka 30 niba bimenye. None twagiye. Twagira ngo tubwire ukuboko k'umuntu kuba kugizwe n'amagufa angana. It's about to go down. Sebura saa 7. Sebura saa 7. If you don't get out of here now, I'll use this hammer to break your teeth. Yatubarire turebe. Nayabara se ari mu mubiri ko ari ndiri bari kumwe nande. Gutya ntago wayabona. Ariko wagenda yakora. Ubundi kuboko k'umuntu. Mbese ubu bakubajije ahantu impyikiri ntiwaherekana. Waherekana ariko ntago wazibara bose wajya gukanda. Ukanze wakumva rigizwe n'amagufwa 3. Ariko ngenda cyeka ararindwi. None twagira ngo tubwire ukuboko k'umuntu kuba kugizwe n'amagufa angana. Ukuboko k'umuntu kugizwe n'igufwa rimwe ariko ririmo ibice bibiri. Gute rero tubwire uko bimeze nyine ibyo bice unatwereka. Ibice ni uguturuka hano ku rutugu kuza ukagera mu nkokora. Mu nkokora harimo urundi rugingo rutambutsa urundi. Ugahita uza ku kaboko gafashe ikiganza. Ubwo bikaba amagufa angahe? Ni amagufwa 3. Oh my God! Wow! Uramutse urebye cyangwa se utekereje uku kuboko kwawe ufite ukuboko k'umuntu uwo ari we wese kuba kugizwe n'amagufa. Ntago mbizi. Jesus is Lord. Vedaste twandikira izina Vedaste. Genda shaka ko abantu bose bamenya kwandika amazina yawe. Vedaste twagiye. Va ni va na a da na a sa na ta na e sa na ta na e. Wanditse Vedaste. Okay, ngaho suhuza inshuti zawe kuri Pride. Ndasuhuza abavandimwe nasize mu majyepfo nyine mu murenge wa Kinazi. Nasuhuza abanyonzi bo mu murenge wa Kinazi bahakorera. Ndabemera cyane ndabakunda. Urakoze cyane. Yego nawe. Elize. Ni e na ra na e na ya na zi na e. Ukubandike Elize. Cyakoze. None ugiye gusuhuza inshuti zawe kuri televiziyo wisanzuye urumva none twikomereza. Ndasuhuza mukuru wanjye uri Kigalita Nibigira Janvier. Nkasuhuza na mama uri ku Ruhuha. Nkasuhuza n'undi mushuti bita Eric nawe uri Kigali. Ndabasuhuza cyane. Urakoze cyane bro. Urakoze nawe. Akafukamu kanditseho company ikomeye cyane. Adidas. Tubwira ukuntu wakwandika bino bintu. A da I umva nada. A da I nada na sa. Ukawanditse Adidas. None usuhuza inshuti zawe hano kuri Prime. Ndatuza madamu wanjye nkunda. Yitwa nderera. Yitwa Rusi. Ufite umwe? Wenyine. Komeza. Umuhungu wanjye wita Brian. N'abandi bose ba papa na ba mama se burya ngibyo akareka ntago nye nabo ngabo ariko. Urakoze cyane. Asante kweli. Sawa. Abantu twahuye uyu munsi niho ndagenda mbabwira ngo nimwandike amazina yanyu. Andike Ernest. Okay, nabyanditse nariba. Oya tubwira ukuntu wabyandika inyuguti imwe ugenda ubikurikiranya. Nakwandika I. Nkakurikizaho za. Nkakurikizaho A. Nkakurikizaho ba. Nkakurikizaho Aba subwo wowe koko radio yogo. Uze ntwarirangiza ahubwo. Narangije. Warisoje? Cyakoze byakunda. Isuhuriza inshuti zawe kuri televiziyo. Okay, murakoze cyane. Kabisa. Sawa sawa. Sawa sawa turi kumwe boss wanjye. Andika Jean Dodi.
Hakorimana Jean Dodi. Nibyo ndikubwira ni gerageza ukuntu wakwandika izina ryawe Jean Dodi. Urandika inyuguti imwe imwe tugenda twandika twumve ko uzi kwandika izina ryawe. Twagiye. Ha. Ko. Re. Ma. Na. Nazo nuko bandika. Bese ubwonko byeka izina ryanjye ari Hakorimana, sibyo? Izina ryande. Ngenda banza nkandika izina ryanjye ya mbere. Narirangiza ubwo urumva nawe nkakomerezaho nyine. Okay, twagiye none. Sawa. Ubwo ndatangira ha. Ko. Re. Ma. Hako. Imana. Sawa. Nka Jean Dodi. Jean Dodi. Cyo kutaryandika. Jean. Ndo. Di. Cya Dodiyemo kimwe cyane akandika Dodi. Dodi ibyo wabyandika gute? Dodi. Mukoboyi. Ibyo biroroshye ariko. Ibyo biroroshye. Biroroshye nta birenge. Ngaho suhuza inshuti zawe kuri televiziyo. Okay, genda suhuza. Ndagenga Jean Bosco. Ngasuhuza inshuti yanjye hayita Champion Nyakana. Ngasuhuza n'inshuti zawe tunyongana amagare umujyi wa Nyamata. Ngasuhuza abama yanjye bose n'abawa Dema. Kugasima gose ubwo mparika kuri gara no hafi neza mu muryango wa gare neza. Ibintu nta mahoro nta ibintu nta mahoro tu gake gake. Ukuntu byifashe. Mu mwaka kanya ubu ngubu byifashe neza ariko mwaka kanya. Hanyuma se Covid kuyirinda no kugira gute ubwo buri kubigenzura? Covid ni ibintu biba bikaze kuyirinda biraroroshye biri software ya. Ngo kwirinda Covid ngo biri software. Biroroshye cyane nta n'utabibasha. Kuko gukaraba neza intoki n'isabune n'amazi warangiza kwambara agapfukamunwa neza ibyo byubahirije ko bari ikingije nta kiba nabiba birenze babyoroshye. Biba byoroshye neza cyane. Okay. Zarya ngo witwa Bizeremye Innocent. Suhuza inshuti zawe hano kuri televiziyo. Inshuti zanjye zose nge nitwa Bizeremye Innocent mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinazi. Ndasuhuza abanyonzi banjye b'Ikinazi harimo uwo bita Kwizera. Nkasuhuza perezida wacu bita perezida w'umunyonzi wacu mu banyonzi. Uramwibagiwe? Ndamwibuka ariko buriya ndasuhuza mu kabuga abantu bose bahari uwo bita Mibare uwo bita Korode murumuna wanjye mama w'Imana Francina Rugwizangwa Celestin umupapa wanjye na murumuna wanjye bita Soda wiga ku kigo cya Mutima. Uwo muntu witwa Mibare nawe uri hano? Kare Mibare umunsi uhuriza memba mu murenge wa Kinazi. Asante sana bro. Asante sana. Poa. Ndabashimiye. Sawa. Gira impano wiyiziho uvuga uti iyi ngiyi niyo yanjye. Impano niyiziho njyewe niyo gutwara igare. Nibyo ngibyo. Iyo mpano nyiyiziho. Nta n'ibindi wumva wazakora? Birahari. Impano yo gutwara nyiyiziho. Bivuze ngo n'ibindi nabitwara. N'ibindi wabitwara. Harimo n'indege nayo utayibagiwe. Cyane. Ngaho suhuza inshuti zawe hano kuri televiziyo. Ya inshuti zanjye nsuhuza. Bene data dusangiye umurimo wo kunyonga. Bakorera mu mujyi wa Nyamata ndabasuhuza. Abandi ndasuhuza Banigaba Theogene bari mu majyepfo nkasuhuza Nshimimana Aimable nkasuhuza abamotari bose bakorera muri uyu mujyi no bita Maradona nawe ndamwemera nabo ngabo ndi gusuhuza ariko by'umwihariko ndi gusuhuza madamu wanjye. Ufite umugore? Mfite umugore. Yitwa ndese? Madamu wanjye Twishimwe Jeanne. Urakoze cyane. N'umubyeyi wanjye ndamusuhuza aho tuvindimwe bariye mu cyane bose ndabasuhuza bumve ko Zambia ari kubasuhuza. Sawa. Ugiye kudukubitira freestyle ivuga ku kwirinda Covid-19 twagiye 1 2 3 action. Banyarwanda banje twese twambara imiringa yo kwamagana icyo cyago cyaduteye muri iyi si yacu tukabaho nabi ubuzima bukandavura. Mana yanjye dufashe tukure muri uyu mwanda w'iki cyago Covid-19 turayamaganya ukundi twese twirinde twambara neza agapfukamunwa. Yo man ni sawa kabisa. Umva kubizi. 1 2 3 action indirimbo yawe ariko. Navutse nduruhinja ntazi byo gukanja nisanze mu muhanda nuzuye amavunja namaze imyaka mfurapfura u Rwanda narari mwanda umunsi umwe mpura n'umubyeyi umugira neza makukumbo njasubiza ubuyanja nshaka kwiburanya mu nkiko gacaca umubyeyi wandeze amperuka mfite umwaka b'amakato ngo intoki zanjye zirahanda n'agahinda ntazi byo kwiga narabanyiga guhuma andateka nzakurwanira ishyaka kugeza ngiye mumva wa munsi wa mbere ukimara kugenda kugeza na n'uyu munsi irondo ryivanze n'ibisambo. Cyakoze urumva umurongo uburiho ufite indirimbo zingahe?
ni indirimbo 6. iyo ngiyo yitwa gute iyo ngiyo bayita ukuri kwe ubwo ni ukwande kwanjye wawe nyine na mugenzi wanjye afite ukwe cyakoze nibyo ubundi turagutumiye muri studio nuba wateguye neza uzaze uhagere ariko uzaza wamaze gukora aka video byibura k'indirimbo imwe sibyo ubundi umpamagare kuri phone tukwemvite muri studio sibyo twikire rimwe n'ubundi ni hahandi murakoze kabisa reka tugushimire cyane rero isuriza abantu kuri televiziyo b'inshuti zawe ndasuhuza amagenge yanjye yose y'abanyonzi n'ahangaha mu mujyi wa Nyamata ewana ntawe ndobanuye yaba ari umumotari yaba ari n'iki abanzi n'abatanzi shalom urakoze cyane powa sawa suhuza inshuti zawe kuri Prime TV nawe ndasuhuza abamotari bose bo mu gihugu cyane cyane reka bo mwuga harimo n'abahemuka ababwira ati bihangane nyine amafaranga yarabuze urakoze cyane sawa Alright, reka ngushimire cyane we twabanye mu kiganiro yari Tubwire Show nk'ibisanzwe mwari kumwe n'umusore wanyu Evariste Mbonye umugenzi cyangwa se Junior. Reka mbashimire mwe twabanye muri kino kiganiro, ndabakunda cyane kandi ubushuti bwanyu nabwo ndabwishimira. Reka mbabwire ngo ukomeze ukurikire Prime TV ndetse unanogerwe na gahunda tuba twaguteguriye hano, kandi shimira we twabanye nashimira umuntu twari turi kumwe, team yose iba yamfashije gutegura kino kiganiro ndetse by'umwihariko ni Patrick Mugisha uba wamfashije kubijyanye n'amashusho ndetse n'amajwi. Reka rero ngushimire cyane kandi ndakubwira ngo nguhaye ikaze mu kiganiro cy'ubutaha tuzabane ni buri wa gatatu n'ubundi saa 1:30. Reka mbabwire ngo Imana ibarinde, ndabakunda cyane kandi murakoze cyane. Twiganire bihorere muraho neza makuru yawe bakunde ntaribi akafuka mu kanditseho company ikomeye cyane Adidas. Tubwire ukuntu wakwandika bino bintu mu mwaka kanya ubu ngubu byifashe neza ariko mu mwaka kanya hanyuma se covid kuyirinda no kugira gute ubwo uri kubigenzura covid ni ibintu biba bikaze kuyirinda biranoroshye biri software ngo kwirinda covid ngo biri software biroroshye cyane nta n'utabibasha kuko gukaraba neza intoki n'isabune n'amazi warangiza kwambara agapfukamunwa neza ibyo byubahirije ukaba arikingije nta biba birenze babyoroshye.